Hakasngi bakar pangki kimi kikpa ki pelaju rakhi buram manlaus nam kata haka arpo kandai trek risau arja arpusau ke Anderson Higher Secondary School Nongston West Khasi Hills District kala rakhi buram mi kasngi lingba ki program baper haka baki hebret kila penshop bit lingba ka jingpen irong ka bakamper kan top ya ka riam tenrai ka riam bakamper ki jingruai ki power jing snang temen bat ki jingile kai pen bernya nalor ki weipan Nalor kene ke skul kala pli ru yau mausa jingkan mau ya ki nongseng jong ke ke skul bat ke jing ot ribon ban pli perda ya ke exhibition room jong ke skul. Hakane ke sngi ba Gabriel Walang MLA bar MDC ke Nongston constituency ubadai ru undong ai bot ke sarkar jela ulalong kumu kongsan par uba HK Thaba additional deputy commissioner ke West Khasi Hills district kumu sembut kongsan haringkat ke jingadon lang upa im ke himan Nongston upa im EPs im ki officer sarkar ki nohikai ki kmi ki kpa bat ki wei Habakran ni ski uba Gabriel ula banjur halor usen yang jong ni skul ban kentiu ya kapuli puti ha kadong kathan bar ula ongru ba ka skul menta kala long year kat bat ki wei pat ki skul ha ka jela na ka jingyo ka skul 6% ki khna puli ki bla pas bat wan shakmat haki kerdan ba pher ong ni ki na skul dang nget mai lagi nget halabi ba nget halai ba ki don mi pa ki no ni kai ki ba jara ban tekir ki sa ei ba ki ban boy Bapa kongsan kali ke jingit kau play. Mau play lo kau ini lo bu ini lo lang berda lo plan betul. Bapa kuat ini dengan feel lah itu kuat ini dengan kiu. Hari ka shop satang hani kuat ini kuat dengan kiu ke sini. Di baterai sistem berbaterai na kiu ke sini. Di bahasa itu patibong tip ya ka gol berulang tinggal ke sini. Bagaimana sih masukan Wangadon ni, na benda kabaran state. Kalau tik ko mapangkin mau ini, ya gulong kesini jadi day pagi. Bon nangi dihat di baret, day pagi ni tunde di banang musta. Na try ko pa. Bayangan baju day pagi tunde di banang musta. Hanray, ila IT met pat mensil, kuno bangan lekskol, kuno bangan kiu pesini. Kajo ye biro dikmi dipa jo bikin IT lot ye biro da misyon bagila kan kiu haga sini mbati ide ki hero bisa tiba da em layak kita berangkat awang pai ya kajiko rojo ka jinang ka dista panapet ye kini na dibarit ke sini kini school ke sini ke ek bodon kamtam haga jilong ka Tang ko bay ko ang kwaro ng kari attitude ka siya. Kajing snow ka siya. Kajing berhat ka siya. Bonyan palak bangi ya ka. Habatin, pej bahaki ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya